Umnyama bayobuyesabeka fanele elizulu unkosi nkulu umnqabeli wabantu ukudonsa amanzi ephuma embotsheni ezomtezi siguqa sikandaba esivela ngamahlamvu endonda kusuka lapha phezulu othukela lo msindo lapha kodliwe ubakaziwani bangabasentengweni bana bakwaphinda bayaxokozela baxokozelela indondo ebokothana bathi babekundondoni bengaphuma philo obazonke indondo owaphula amaphilo abayawujiyela izwe lasentshumane amavukuzendezenekenzenabalela bhangazela ikhabe elileloza ebongasentshumane yomhlokondaba ebeka mfazaloyo yomkhangeleka ofitambanana angeyingozi namhlanje udabula bamalangahaba baminyazelikhonto bathi mntakandaba uzibasilabe yasemehleni inyathi kandaba Sangalwa makhosi babeni ngicabanga ukuthi ukubaluleka kwalesi sigodlo sakwaCeza kusibuyisela emuva kubo-1885 emva kokushiswa kwesigodlo saSondini emva kokushiswa kwesigodlo saSondini umntwana uDinizulu sekukhotheme uyise uNyamcetshwayo kwabe sekubanini ushumusha amangisi uma ayesefuna ukuthi abulawe ngoba ngasefisa uba kube khona ohlala esihlalweni senkosi uCetshwayo ngoba amangisi ayidinga konke lokho ngoba ayekhala ukuthi nqotshwa esandlwana ngokwesimo-ke sempilo kwabe sekuphoqa ukuthi umntwana uDinizulu angakabi ingonyama emva kokukhothama kwengonyama emzalane acingeke le ndawo inqaba yakwaCeza. Enqaba yakwaCeza yayihlonzwe ingonyama uDingane emva kokuhlula bakwaKhumalo yayisithi abantwana basegazini abazoyibheka le ndawo baphinda kwayingonyama uMpande nawe yathi ayizobhekwa le ndawo kwaze kwayingonyama uCetshwayo kwathi-ke mase kuyingane-ke yabo-ke baphuqa ukuthi-ke izohlala nawo uyawibuze-ke ukuthi yini eyayifike enkosini uDingane ukuthi le nqaba ayicini. Uma-ke siyihleli lapha-ke ingonyama-ke iminyaka engaphezu kweminyaka emibili zonke izimpi ingonyama uDinizulu yaziphakela kule nkundla. Okubaluleke kakhulu kokwenza kuze kube khona lolu suku ukuthi kwathi uma isiphuma impi yokugcina eyayiphaka mhla ka-22 Juni 1888 eyayiyolwa nomntwana waMandlakazi lapha entabeni kwaNduni kwaNongoma. Wayesethi-ke umfundisi ngonyama kuthiwa umfundisi uPhawuli Mthimkhulu wathi ngonyama mase kunje ake sibuyele uNkulunkulu wadala amakhosi uyena
oza kukusiza. Kodwa kwenziwe konke okwakwaZulu. Mase kwenziwe konke okwakwaZulu-ke bese sibuyela kuNkulunkulu wadala amakhosi. Lokho-ke ukusho umfundisi emuva koba base bebulele enye yey'nduna zesilo umsushwana kaMfusi. Okwathi-ke mase kufika umbiko ukuthi sebembulele ekade nawo lapha ehlathini kwaCeza. Yathi-ke awu mase bebulele babuka umsushwana pho sahlaleleni ehlathini yaphaka leyo mpi-ke yakwaNduna. Kodwa kokubaluleke-ke ngalolu suku yilokho ukuthi uNkulunkulu sekufundwe iBhayibheli labhekiswa phansi kwathandazwa. Wathi uma bevuka lapho wathi umfundisi lithi izwi namuhla niyawubafica belele nonehashe lakhe namhlanje alikubaleka. Kodwa-ke namuhla ma ugwaza insizwa ungasho ukuthi ngadla baba hawu ngenkomo kababa wothi ngegama lenkosi amen, ngegama lenkosi amen. Okwaba yimpi-ke leyo yokugcina ibuyanga yabakhona impi yokuthi iNgonyama ilwe nengxenye yabantu bayo. Ukubaluleka kwalolu suku-ke umfundisi uMbatha uDickson uMbatha uCanon uMbatha bekhuluma lapha ethi lolu suku uNkulunkulu wephula imikhonto ngoba kubuyanga kwaphinda kwakhona ukuhlaselana nemikhonto kwaZulu. Inkonzo yakusasa-ke yabe sihlahlwa iNgonyama eKhotheme, iNgonyama uZwelithini abhekuzulu mhla ka-22 kuJuni lo ngo-2003 eqala-ke ukuzokwenza inkonzo. Kanti ngo-2001 May 23 wafika ezobona kungakabikho umgwaqo, angabikho lula. Kwase kuthi-ke yathi-ke iNgonyama sekuyoba benyaka kuziwe la kuzodumisa uNkulunkulu owenza ukuba iNgonyama uDinizulu ingakazali umntwana iphile yaze yazala abantwana. Ngoba kuba kuthiwa yafela lapha ehlathini ngabe asinawo lo mliba olokhu uqonde ngqo kusukela emuva konkosi uNdaba onkosi usenza ngakhona. Ibaluleke ngalokho-ke lenkonzo yakusasa uba kuthiwa kuya ngathi ngaba abantu bakwaZulu bonke bayahlangana kulolu suku ukudumisa uNkulunkulu owabelekelela walamula umbango kwaphela ukulwa abantu bakwaZulu. Ayiwazi kuyibe khona impi yakapha kweNgonyama kusukela ngo-1888 kuze kube namhlanje. Futhi uNkulunkulu wasibusisa isizwe samaZulu ngoba wasilamula ekulweni. Sesisakhe lapha enkundleni siqala ukusenza amaqhugwanyana amancane ngo-2015. Sithathela-ke kuthenini lapha njengapheshanyana ezansi kwehlathi ayekhona laboguqa okwakuthiwa ngamadlangana lapho kwakuthi-ke khona ekuseni yehleke laphana iphumeke esithotsheni ehlathini ifike-ke ithukubeka-ke ikhanda okusho ukuthi kulala iy'nhlolo-ke seyibuka yonke indawo. Uma kushonila kungenwa phakathi ehlathini baswe kuhlalwe khona kuze kuse. Ngokucabangela lokho ukuthi-ke awuyathi ngaboshwa kwaphela akube khona ukuthi-ke siwavusele amaqhugwana ongacishe ukuthi phela sithi awu ayiphume ehlathini izongena kulamaqhugwane kulamadlangala. Akusemadlangala-ke manje sekuyisigodlo esakhiwe kahle ngokubambisana kwamafa nomnyango wakwa-Arts and Culture. Cishe-ke mhlawumbe no-tourism bayangena, kodwa siyambonga uhulumeni okhona ngokubambisana ukuba kwakheke lo muzi weNgonyama isigodlo esikhulu kangaka. Ngicabanga ukuthi ukubheda kwami kokuguga kwami kugcina lapho, kodwa-ke imibuzo iyaye umuntu imsize ngoba iyaye imholele kulokhu mhlawumbe kufanele kugqame kwase kushilo uma kungagqamile ngendlela okuzwakala ngayo.
omemezayo memeze engathi uyakhala engathi uyalila uthi ibhula likaJamajitheka lichithwa ingcwele endala akithi kwamalandela besibindi Buthelezi ukhuthazela umntakandaba bemthuka bemxokofula bethi uzilithi ngeyibusa bethi kanti bankosi kanti bagcoba amafutha empepho yakithi kwamalandela lolu suku olulokothayo ukhona lapha nansi impi yakho ezokhombisa ukuthi impela washiya impi usuyakhile kwazi engazathi-ke njengoba ifeza umsebenzi wayo wokuba imvugo ngonyaka kuzo zonke iy'ndawo amakhosi ney'ndlovukazi nabantwana benkosi ziyihole njalo impi yengonyaka nokhokho babo bayajabula uma bebabona belandela lokho okwenzeka kokhokho wabo kubaba bophansi kwale ntaba usho lukhulu kokhokho bethu usho lukhulu esihlweni sobukhosi lithi-ke mama ngawoSuthu mama ngakabulali lwasizika kodwa imkhukhuze nesekelo fana nendlovu emnyama yakiyithondile awusingayinkondlo kodwa bayivumile ivunywa ngabamhlophe yavunywa ngabaphansi nabaphezulu khiphwe embila ehlathini kwaceza ulale yena esikhotsheni siwuthokoza kakhulu wonke umsebenzi ube muhle sithi-ke noma sebephuma ngey'ndlela njengathi ngwebebikho lutho oluthintanayo ezimoto nakumuntu thokoza kakhulu wena wendlovu wena wendlovu yethe uma ngithiza ishingo bafana ngithiza uphinde sibili ibhutukiswe wena ngithi maya khona la kwaceza uma yimi ngishanduke ngidlise pheka vuma hlanga lwamakhosi